Ankole Farmers and Traders Sacco itaja lya Rugaga bakwatireho irwaro lya Mbale Health Center 3 erukushango mwishaza lya Bukanga omugomboro ya Mbale n'ekitande cy'abakazi kuzariraho. Okay, itoye nk'aba Rugaga branch omyaka ebere itwaisya mu Rugaga myaka ebere n'eshweka abanyarugaga batwakirije haza nito mukwetebekanisiza kucelebratinga kujaguze myaka 25 itwaisyo mu buhereza shaziremu twajya reka tugaruriza abantu bitu abakutuhajara nk'abantu bambare turatusemera ibizoberi ahabwa Ankole Farmers and Traders Sacco ekiyatukora yatureteraho ekitanda cy'abakazi kuzaruraho kandi kitwire kigikiza ubucango abuko bahe namba y'abakazi abakuzaraha ni impango nangwa n'ikindi mwaberebera kugira ngo abakazi abandi baryaho bategerize bari abaheza kuzara baziho eco cyayongera ahabuyonzo cyayongera cyatambikono okuzanzara kwendwara kandi ntekateka ngo cyaba cikuru munonga. Mbale Health Center 3 n'irwaro rya government erukuhereza obujanja babantu abarukurenga emitwarena kandi kurugo myanya nkabugango kashumba hamwe n'endinzi aho abakazi abarukurenga runana omu mezi 3 bazarira ahirwaro reri tubire tuyine kitanda kimwe ko bintu haba harunka abakazi babiri bariyonu barumwa kimanyisa ngo ehitwa ohondize twamukika ku muzarisi ntaza ku mbwena harazare tatebeke nako kitande cyo tikiri cyo kuzarira ko hati wagire bitanda bibiri ekitubire twine na neki myaka 25 is not a mean achievement abo kuba financial institutions by their nature tiziri ize kureba ngo Ankole Farmers egumeremu vibrant strong ne growing neza ku celebrating imyaka 25 n'ekintu cy'amana munonga ekintu cyukora bwaki nahabwo buhereza bw'abantu nobu Ankole Farmers and Traders Sacco barukolebi nibashaba abantu kweyongera kubegeyitaho obwe bari kubika nabo sente abana ntibigurira accounts no mutwaro kumwe n'enkumisha kora guze kitoshi cyawe umutereyo kora guze bihimba umutereyo so that abo kwatiryo umuranga bwo kubingo bworo amakuraga gashakwa Christophe ahimbisibwe.